Мен бул эки аял алууга жеке пикирим, эгерде турмуш шарты туура келсе, мурдагы биринчи аялы уруксат берсе, эки аял алса болсо керек деп эсептейм. Анткени ата-бабаларыбыздан ислам шариатта деле 4 аял алганга деген бар. Ата-бабаларыбыздан болуп келген кыргыздын өзөгүндө болгон. Негизинен мен жеке пикиримде эки аял алганды туура эле деп жыйынтышат. Өзүңүздүн мындай мүмкүнчүлүгүңүз болсо алат элеңиз? Мен мүмкүнчүлүгүм болсо, шартым туура келсе, эки аялды бага алсам, анда мен алмакмын. Ошондуктан бул Чубак ажы муфтийдин деле алганы туура. Мен кичине жерден Чубак ажыны ошондой критикалап, өзүбүздүн чыгааныбызды колдой албай атканыбыз туура эмес деп эсептейм. Азыр мен оштук катары бүт ашканада иштеп аткан 2-4 аялга чейин алып алган өзбектин кичинекей балдарын көрүп жүрөм. Ал мен bir через нотариус заверительство тирип, анан түшүнүк кат алып, ала токшиттеп жүрөрмүн. Кечеги жаш балдар алып алганда ошолор өкүндүрөт. Чубак ажыны карабай, ошолорду караш керек. Шаардын ичинде мен айылдын ушу тургуну катары көзүм менен көрүп жүрөм. Чубак ажынын жеке жолугушууларын көргөм. Адам адеби туурасында Абдушкүр Нарматовдун китебинде алып окуп көрдүм. Ошол туурасында бул жашоо көз ачып жумганча экен. Биринчи саждага барганда биз турпактан жаралганды моюнга алып барат экенбиз. Кийинки саждага барганда кайсы бир күн турпакка барабыз деп эки сажданын ортосунчалык гана жашоо экен. Ошону бир кичине жерсен ушу Чубак ажыга чуу көтөрбөй, ошондой чыгаан жигитти бир туура бааласак деген пикиримде. Көп аялдыкка Эркек өз көп аялга үйленсе болобу же бирөө менен жашаш керекпи? Ошого пикириңиз кандай? азыр дээрлик мындай турмуштан ажыраган аялдар көп да. Şu аялдарды алып, беймалан ушуларды камсыздап, бар жоогун эме кылып, жеткирип караса болот, беймалан. Эми ар ким артындай түшүнөт да. Сиз каршы эмессиз? Мен каршы эмесмин. Баардыгыбыз мусулманбыз, шариатта бул уруксат берген. Мен боюнча бирөө эле жакшы, бек албалы. Шартыңыз болсо. Шарттуу албайт элем. Шартыңыз болсо мен оюм. Каршысыз санайсыз. Бек албалы бир аял менен жашаган жакшы. Аны багалса, неме кылса болот. Анан бага албай неме кылганга болбойт да. Мисалы үчүн сиздин шартыңыз болсо алат элеңиз? Шартыңыз болсо. Нене? Аял, экинчи аял. Мен өзүмбү? Шартыңыз. Боласа камбагышым керек. Каршысыз? Каршы. Biz негизи бир аял менен эле жашаганга эме жашаган жакшы го дейм, бирок эме болсо шарттын болуп багып эмеге болсо шариатта да туура келет деп уккам да. Негизи шартың болсо ала аласың? Ооба. Бакканга кудуретин жаса алат да. Болсо 3-4 эки аял алгандан кандай десем, бирөөнү эле алган жакшы го. Каршысыңыз экен көп аялдуулукка? Эми кудурет жесе эки аял ала бергенге болсо. Негизи шартың болсо алсаң алат элең сен, Шарт болсо алат. Өз бир аял менен эле жашаган жакшы. Жок, алба. Керек, закон чыгарыш керек. Биздин депутаттар эмне отурат? Туурабы? ГВА болсо мен колдобойм, ага наказать кылыш керек. Көп аялдаган эмес, каршымын да. Бир аялды азыр эркектер өздөрү бага албай жаткан. Бир аялды нормаль камсыз кылса, эки аял алганга кудурети жетсе алсын. Мисалы сиздин күйөөңүз кудурети жетсе алса уруксат берет эмеңиз? Бербейм бирок. Эмне? Жөнүндө. Кудурет жетсе алса булар отпайсызбы? Жетпейт да, ошончун айтпайм. Эгер жетсе сиз күйөөңүз уруксат берет эмеңиз? Жетсе алып берет өзүм эле. Күйөөңүз, Ооба. Жетпейт, азыркы заманда ким ашынат. Тиричиликтен бир аялды зорго багып атат. Алып берет, жетиштирет. Бир аялды зорго багып атпайбыз эки. Бала чакасынан ашынбайт, ашынса майра ала берсин деп. Экинчи аялга мен мисалы үчүн жакшы карап бакса, экинчи немеге кылса болот, бирок эми эркек кишине өзүнөн зависть кылат, кишине карап неме кылып, мындай көчөдө коюп койбой неме кылса болот. Экөөнү тең карап. Экөөнү тең карап, эми кээ бир эркектер экөөнү тең каралбай, ушу башка немелерге сөз тээп калып атат да. Негизи өзү исламда бар нерсе да. Ушу үйлөнсө болот. Исламда бар, мыйзамда экинчи аял алууга болбойт деп коет. Мен мыйзамды немесин мен уга элекмин, бирок эми
neme kılsa bolat dedim. Kebekler uyulam atat. Siz misal için үйленет белеңиз? Ben karşı emesime ülenet elem o. Азыр канча аялыңыз бар? Hazır o zaman 2 ayalım var. 2 аялыңыз бар, сиздин, э? Жакшы эле жашап атышабы азыр? Aa, jakşılar ben bardığı bilet. Ben o zaman 2 ayalım var. Экөөнө тең карадат. Aa, Эгер мүмкүнчүлүгүң болсо, үчүнчүсүндө алышка кандай карайсыз? Ben üçüncüsü bir yol hem aşçı bol ketken da alçı. Çok ben karşı emesim ben ülengençe. Adamdı Kudayım yaratkanda yuvulan yaratkan. Bir ayal bir. Ve törüncüsü, üçüncüsü işinde. Siz каршысыз да? Karşı. Ne başka hatırına gelenlerden de kazandılar. Karşıma. Каршысыз кой алдым. Yok ayaldığımda karşı. Мүмкүнчүлүгүңүз болсо алып келеңиz. Yok albaydım. Ben ayaldım, ben 25 yıl yaşadım. 2 yıl oldu ötüp ketkenine ben başka ayalga bargan emesim. Barbayım da. Каршысыз. Karşı. Karşım işte. Misal karşıyız mı? Bir ay tamam bağışmayın. Bir ay bağladım kaldım. Bana darma tabiat yok azıcık. Oktaşmayın. Dinlemeyin. Video var içinde de kaldık ayağı. Misal ayağı hapşa karşıyım sadece. Bir ay tamam bağlasın. Boşa lazım. Эгер бага алса болору? Bir de şunca yürüyüş var. Geçti o bir var olsa. Tek ayarlasın. Ben şunca işte olsa. Üç ayağı bedava mı? Millet çalmanı koydu. Мисалы, сиздин күйөөңүздүн кудурет жесе экинчи аял алганга макулдайт элеңизби? Men diyorum, imatı çok kaldı. Ben bağımda kudret olursa ben makulet kaçım. Ben ağabeyim, şartlık kaçım. Ben ağabeyim kaçım. Bir çay olsun, bakımı razısın. Bir adam normal bağım, bağım terbiye alıp, taşlar okutup, işin silmesine başlar. Bir kere müddet azal, içine kandı akıllı. Adı canım, müddet değil, taşağınında acı aşkına toplu atır. Bilmek, müddet etti acı aşkına. Sıcak şu, ama bir ay, iki ay, üç ay atırdı. Ama o zaman ayağında görüp gitti, niye gitti adresinde gördü. Ben orada bazı birinci aşağı yerime baktı içerisinde. Birinci yerime birinci göğsün inşallah. Bakıyorsun yerinde. Benim bazı karşıyım, yeminle karşıyım. Az Moğollardan üfledik de Moğollardan karşıyım. Demek ki bir ayağımla yaşasa, böyle miydi? Kimisi yaşıyorlar. Күйөөңүздүн шарты болсо алып берет белеңиz экинчи аялды алам десе. Рұқсат берет белеңиz? Ya o şartı olsa, bunu bilmedim ama şart kılmagan değil. Жок, шарт болсо унайт белеңиz. Şart bolada olsa ona bastım. Сиз каршысыз. Yok ona ben karşı var. Birinchi o'sha o'zining ayoli ma'qul bo'lishi kerak da. Anan olsa bo'ladi. Shariatda Birli ayalыңыз барбы? Birli ayalыңыз барбы? Ayalыңыз макул болсо алып белеңиz. Hem onu açık qiyin. Негизи каршысызбы сиз? Негизи yo'q, endi olib yetib bag'asha, eko'ni birdek qarasha bo'ladi ma'qul. Ama yani yaşını varsa o da olmaydı. O da kılmış olur. Açık ile alsa da. Açık hem ayağını özgür ruhsat verse, demek ise. İki ayağımla yaşayan da güzel yok o. Ben özümün ağam iki ayağımla yaşayan. Bir momentte. Siz hazır. Yok, ben ağam olur. İki ayağım olur. Adı çoğun ötüp ettik, içine çıkıyor. Yaşlı yaşayan değil mi? Yaşlı yaşayan demek olur. Köreten balları var. Nemege qaraydı da, buna şartqa, nemege ошол байланыштуу. Эми ол аял алгандан кийин экөө барабар карашты. Бирин ондай, бирин мындай кылбаса, экөө бирдей карап, бирдей неме кылса, шариатта неме бар. Мыйзамда бир аялдан мыйзамда менен ол өзүнүн биринчи алган аялы макул болуп турса, неме кыла албайт да. Бирөө бир неме кылыш керек да, анан кийин ошондон бир жоопкерчиликти тартса болот. Hani özü makul olup dursa yaşasın, maylı, olsa da versin. Onu bile özün nemesi karaydı da daram etti. Şeriatta ruhsat verir. Biroq o bizim nizamda silap köy ayal alğanga men karşıman. Sebebi köy uylanıp oşo moldakelerimiz, oşo çoğunları, deputatlarımız bardığı uylanıp kayda taştap atıp aytpayla koyalım. İslami dinlerinde tanınған депутаттардан üçte alıp taştap atıp atады. Alsın, bölüşeni alış gerek. Mizamda önce nikah kıydırıp, zakisini alıp, öyle başka kalan yani bir de karaş gerek. Bizde alattağın olma kaldı diye taştap atады. Arasında kalıp taştap, bir de öyle bir ödün cesirini kılıp taştap dünyasında kalıyordu.
Karşıma eптелбейт эч кимсе. Муфтиси да эптелбейт, депутат да эптелбейт. Bir ayal, sebebi ikinci ayal bagat erkektir. Sizce? Qanday deymi? Qanday desem, bilbesem men, biroq mümkün emas, bir эле ayal багып алган жок да. Экинчи ayal Bagalsa alsa bolur. багалса алса боло берет, ойнош ойлогондон көрө ала берсин. Siz karşı emesiz kүйөөңүзгө эгер багалам десе, багам деп алса. Ансыз ham жашырып алып жүрөт да. Оору жугузуп кандан көрө ала берсин экен. Karşısında makul. Köp ayali erkeklerine karşı. Siz özünüz albayt elеңiz. Karşısı жүрөбү. Karşısı. Asıl жақша жақын болды. Мен екінші аял алғанға қаршымын. Себебі бір аял болса, бір аял менен анан өтіп кеткен болса, алышы мүмкін. Құдайдың арақтан алып кетсе. Ошол баға тұрған болса, ол еркектің іші. Анан баға албаса, екінші аял алышқа мүмкін емес. Sizin kүйөөңүз эле экинчи аял алса мындай Мен кожайыным өтүп кеткен сатып алып кетейин деп, 5 балам бар. Мен эки аял алгандарға каршы эмесмин, бирок ошонун татыктуу болсо, ошон экөөнү карай алса, бирин бири каршы кылбаса, экөөнү тең караса, онун балдары да бир балдарында да алигинде кайчылаш болбосо, анан бирок бир эле аял менен жашаган жакшы. Ошол аялдын өтүмүнө жетип, тууган уругуна, баардыгына татыктуу болуп, имандуу болсо. Бирок мен эки аял алмактан 5 аял алганга каршымын. Толука бир аял, эки аялга мен ыраазымын сатып алып кетейин дедим. Жогоруда эки аял болсо болот, кайчылаш пикир болсо алса боло берет дедиңиз да? Бирок болот. Алса боло берет. Эки аял алса мен кошулам. Эки аялга кошулам. Себеби эки аял ошо жигит татыктуу болот. Мен да яшым бар, эки аял алган, ол татыктуу. Ого да карайт, буга да карайт. Бирок экөөнү кайшык эмес, абысында баягында күндөш эмес, конкретный эле мындай. Конкретный кандай десем, бир күндөш эмес эле бир мындай эжесиңдей олор. Ошол үчүн мен каршы эмесмин, ошого татыктуумун да. Ошо ыраазымын. Эки аялдан ашык алган о жарабайт. Илажы болсо бир эле аял алса эле болот, бирок эки аял алса, бирок ошого караса. Анан оны ондай кылып, муну мындай кылып алакчылаган онда болбойт. Мен буга каршы эмесмин, буга ыраазымын.